Tukitaka ngitomba kwithira nende tuchemanakia na weke nankumenyithia mendeto cheto chia weru thitha tuna njira ende kuende mbere nya tuthira tukumakirichio inira twikirite rito kindeto cheto rubwari Tungeria baraba ingi Evans Mawira kwa mbunge ya Meru itichikithira kwina mpatho wote atekanga bana Kawira na munini okie MCA DMK kiogora kuminiri yendikithia Meru kugito maita ya kimera kia mchumani wa Senator Kadhuri na kuwa wea geto ya mura hapa ichu Jago chwa Kyoto kia mwari wonyu mahia kwa watu Kenya na kura kwa kiromba thirikari guchunko na ontumo na mpui Minister alintori kwa thirikari kabura ruwa chukari kuma omeandiguru cha komesa kenda kugari okabanira na guitia kwa magori Mwenetu wa madhithi ya horobweru ene Purity Richard na nigeto Phineas imana tuwatane mwankamudhiano wakithiro kiolo anyumendeto kwina kalono ndeto choro dhaidhato ikamberia dhaicho chongwa Minister wa urimi na ndethi ya mitheka lento ria riwantaira ya kwina mia mauri ya redhirita gita kia mkurukia kithimi ya chukari ni kwa girithi wanda vya chukari ya Kenya amwe na boari wantaira ya ruera kithira nende tumaero kuthiria dhineni weti chukari kumo miandiguru akiwa kwa nende thirikari ni theitia tani ngiria na remweche chukari kuthiria dhina ire rionende na baina moroto yoweti ya ngiringe yana ya mirongo nana mwanikio ndeto Boniface Mongera katwambiri chio na tomwa kumakiri thirikari wetakire ya Kenya na atibetite kuthura bakiro muligo jo mulito jo beyegora sukari ko bime binge biri bejete keria ndikibante to minister orime ajande ro ne Kenya bwana methekari ntore na ugite tayari ibambirite mubango jo kuthura bethogoria tani kathomba che sukari kumaome today. Because of that problem of the sugar prices in the market, we are going to authorize the importation of 180,000 metric tons into the country to cushion the sugar consumers from the high or skyrocketing prices of sugar. That is what we are doing. It's a decision which is really unfortunate, because we need to be crushing sugar from within the country that should be able to sustain our market. Idhana korigire witinya kwanderea gwitego sukari aja ndiguru ne kagita konde Minister entore na wite thirikari Kenya kwanza inabanga ukathomba ekwithira yokiria iwanda be sukari bira bya kwamire. Sukari will not come down if we do not now continue supporting our farmers to grow back to the shamba and plant cane. If we do not revitalize our sugar factories to mill sugar, we expect there to be shortage permanently. So the long-term way to address the cost of food in the country and anywhere is to ensure that we have a sustainable way of ensuring we support farmers to go back to their farms, plant maize, planting beans, produce milk and whatever it is that is edible. Minister mithikari ntore akware ajaja nimekwithire kujira shughuli gotiganira obisi katika PS Mweke na PSR Kimutai. PS Jonathan Mweke no PS omwero mantuja ndithe kiri ministry orimi ara PS Kimutai no omarukite na gutakiri ministry ogima Rwangirwa Ndawashanto nke reporter Antosharo TV kuma jake ngine na kineki mshubisha Nairobi mbita Boniface Mongera. Mutungiri wa baraba ingi mbungene Meru Evans Mawira na ugite bota mbunge county ya Meru gutinku chenio bakumenya irioga tegate kangabana Kawira Mwangaza na munini o kiemu tumantu edingia na kongela batikwenda kinyaku kumira ontutabongo kurukie mzibane ende ibameneti ya bunge bakiwa kaba kubunja kana kaba kwenda ukumira ngwe yoyo basaitonde bakwenda kurwa na mama bidirite pakiara kiaru kirwero mukawe ne umwe muchine yumutindo mudiri muri okina kulikithia
Mbiriwa narua Nguruki MC mrengo tatu batongerete mutongeri wa baraba inginde ne mbungeji do Evans Mawira ni batite muchemane mukana jo mwanya ndene mutinjo kangangi nikirai kuonekana ikuthimana kathari na utera rwa rutongerete ni munini wa speaker Mwendali amuna mutongeri wa baraba ni Mwenda Ithiri aja na MC baba bakiringa rwimbo kuonania urumo bwao na ngavana Solidarity forever na ngavana Kawira Boba kiwa batina thina na ngavana na batina bate ya kumwita gitine. Isi impeachment batu as at now tutikuona kwina any reason kana ina any merit kana nyarwa leru tutumanya naru kumira but batu as at now au tokalitwinde we have no reason kuthogani nyagu impeach governor Omeru. Na tenga vanaki kinya county secretary. County secretary atathiria kinya mweri jumu office-ine ninde araero kanya ga gusava Meru na nanengerwe kanya kinyawe alitenguge awera nenke ko turenda batu ya assembly kuga turi behind the governor no ntomanto era twaugira tugetekanirie tugete ni twagitire na MCAs totera thina na governor na tuli tayari kuruta nguge na governor na kuga bate kumenyetha kwina thina katikati kawe na munini wawe ina oversight role tutimandite in oversight relationship chiantu turi na mandate that deputy governor akaumira akauga kwina thina but we are willing to oversight na tumenye na thina yumite na ate ejete but at the moment kutim mtoro umira between the governor na deputy governor auga kwina thina na batu tutikumenyetha kwina thina batu thaiki county assembly Meru na ratu focusite na Ramadhani yetu yari ikona bro tumbike kugwatana na governor kuba wiki maendeleo ndene ya ntura chietu chothe na bora MC area tumitwariria mantu ya metropolitan metropolitan tubwiri kwithira tukiariria rira tukumenya batu tuingwa turi members of county assembly Meru tukauga county uturema tukuremwa ne oversight tukuremwa representation tukuremwa legislation kwa uno ntumantu yau ya kwarirwa ya metropolitan yati ukari the weight majority of the members bareo 60 batikuona gitumi amna bubu ndo katikati MC ya county Meru amna bunge yomba kithura ke gwata mwangi ujoni MC baba kuthaba kithumbia ndikithia ria kuga county ya Meru bakiuga bunge baba ni siasa baletete ko twendenda MPs betu raba ukarambe ibatigane na nguge Kawira ne ruto ni MCAs ko ketho kwena issues na itwe candidates by the MCAs ibarute nguge national government balete maendeleo na nikenda Meru ethore gintu kimwe na turuga te MCAs batu tutetikiria at any given moment MPs batiganiria nguge ciao Nairobi beja kuruta ngugera yetu twaerwe by the constitution turutira antu beto ba Meru otherwise lakini MP urakonda kuya kuritaniria ngwe na governor wetu twamuwata mbaru itumukaribisha turitanirie ngwe amwe lakini sauti era nene Meru county ni members baro kuona aba county kithe county tukuromba iturombe kisheria ai tukaromba through na njirendwa county ra gathira nyambe na giromba wa county na njirendwa unte thira ndi party ondo eu na unde umwe MC wa Karama unte wetikiri wagani antu bako wa Karama kinya MP utwenge tikiria kuntu kokwa kugania antu bakwa no ntukutina maana lakini te kwathukana na njira ya ndwa kana ntu batu comfortable kana whatever kana nyambene kana imenti kana whatever kato te kwenda tumirwa ku whip emotions cia siasa ira ciambirite kwa whip kenda nande anganyambene anga imenti amna bubu ke musemna yuju kinyabra bakonekana bakirekana utongere bwa Kawira Mwangaza nibo karikano negiki nobody is withdrawing money by force, by coercion, by intimidation. It is not possible. Na baba gisiumiria baugite uju na tukwija twakuruka ndene itwirirwa batwe kethira itukwenda kwewa mbeca iria ikugairwa ndene yangu tukane mantu jara turaugite goro kana twejane mukana oni mbugireni decent ke intekana nontu ni guti mbeca ntona ntigura wachumbia kirungi oni ndungamirite Mumeru ntienderwa ogwa na nkenderea kuga Meru ititite bwega mwanka riria igeta bwega ikundero undikirinya Mwenda kangatura mbite I withdraw statement ciako cionthe ira mbarĩtie nkiuga Meru ititite bwega mbambĩrĩria ũkathia ngavana Kawira Mwangaza nkiuga ingavana ũmwe na Meru nitite sawa sawa na specifically nkwira wa ndeto imbarĩtie nkiuga mantu wa deputy ngavana nawe portfolio
indekane ande to uburu Mwankira Nandi gutikumenyekana ndwa iji nkuchenio na kuthimana kathari kiatongire babonde nomba kugurwa ni murigo jojo. Ndenda kwira ngavana Kawira Mwangasa uju kiraitu murungirire ari ngavana ejire au gatimene nio agererie kuonia Meru inyewe ikire ma MCA ri na lingwa mbicha ma MCA na ikumia mono. Ndenda kwira Kawira Mwangasa ora wonere kiraitu murungi anania na MCA bawe bonde bukanania abo nonto butigwatanira bwikira intobia Meru mikone yenu ende buthugania batu tukabu support ne ate MCA somba kwewa Mindie county ye ya gutega event live nete ya go kavarira turi assembly tukwariria mantu ya mianka rina rantu betu bakura wane maitha ete yaga wa twewa credit yeu rira tukwariria mantu ya mbecha ire ibati kwe ya Meru se ya kuritira mwana inchi nguge ende narua yo kare mantu ne yo theri otumerete mbesa cia Meru nonto narua ndaigwa igukua 9 million ira tiarewa ne MCA cia u kurua re Meru county. I think ringi for a second day to could lose about 9 billion. I mean 9 million to could lose about 9 million. Mantu netu ya kenda governor onania perception ebura MCAs besa ID newe tukwerenge neo ira twari na government sponsored maandamano ito lose another about 5 million ndeto na tia thirikari yongwa yecho antu baandamana ithetera thirikari. Nkiripotera Uru TV Bitamuthuri Murioki. Agina kuna TMC wa wandi ya Bogeta West DMK Kiogora nominate rendekithia radio nendire kureta county ingi yayo Nyambene akiwa mpuru wa buri na atongiria barabangi bakwira bayitikanira kya nonto bubu karika baina batachio ingi nongele tena kuwa abunge bamiru ibapatere kurumira kemantu yo ye oversight na kwa ile kiranga bana kuritangwe na musiasa Mike Makarina nominate MCA baraba kuwata mbarunga bana Kawira indiri agwetithia na mbere Meru ontobura kuwa butege nanjire tagirite akiongela nakoma kamono kona MCA baruterero Nyambene bagikada Kawiro ndia kwinyili akari bantere Boniface Mongera nandetoi na kinyethirwa MCs braba kwa rotero gatimene Meru ntukwenarwa bakugwata maru kugano wa county Meru kire MC onde Bogeta DMK Kiogora na ugeto echeche bicho ate gwetekanira onto bobo DMK yakerera natwe no gitingono sheka mankura iria otiro cia kinyanira kuga county ni onto bobo mumono onto mbomba kuga at this point botiombeka kwa iru aria rukwarirwo turwa uga Meru na rwakorwa tuge jaruru kwa Meru tujwa kuonia antoba tuge antoba Nyambene bukenda Kawira tuge ga kwendera antoba imenti na turete niwe 2027 no ugatotethia ruru aria rwa fomu ibaije babongwa kuga county ni onto botiombeka kimuthingatire DMK na nteto nkorani orore mutongire antu bamwethene ne county Meru bwana Mike Makarina na ugito tikirigiria county Meru no monkethirwe no maita jairi Nyambene bete kiuchi kiao ntorogwa kwena process yenene yose incha county imuthorare minya waka kwawe lakini county kaganwa no te process ere marume to Nairobi ko yere wena nyomba uraka kakwa inya nyomba kwira ici ketha no gomba kuona kana ote na mauro to kuona county kenio to chumbura Nkorokiejo Makarina na shokete shikore MCs bakumaroterwa Nyambene barabo kalige karone na ndikibanti tontu kwenarwa na bagwata gavana Mwangaza Mbaru arakuwa ko ikwendia ntobao lakini mbere MCA banyambene akia murungu okia kwithira mbecha no itume bukendia tonyo kwe bukendia ranyo ko bebuto yanguku Kawira bararethire bandiki munya barandiko ikira ito tena banyambene thai kinyakara ubonia kanyambene kateciareri Nyambene itora tureire mweri othira meri ile aberete ibweke ngwe no abandika Kawira imafia na mbere MCA uteke bo tutethia okia kwithira no bokara nthe buthetere ngavana bukiwa otebwete ndipite ngavana otebwa mwete takarita mbeza cia KRB na tuganitie twinthe Meru tute na project cia 5 million mbeza cia rujo the same utuondie te uringithwa na kuthithia u na ndiga gaka ithinja umenya masurwe mbucari kenda tuka Kawira no mwega riu kana kenda tutiga kuronwe kumantu kwekiumia rwalero kugana county kibwe 13 ishigiria aria bamwe bethirito bereganaru na bangi ya kwangerekano MCs bamwe mona bunge bakwithirwo berutikiria
itumi nabyo biri bikwithirwe bigito bya kugania kaunti bamwe bariga maendeleo ya kedo ya kiongereka nkoro kino tubakugana kwa mbesha ara bangi nabo bakuwa gavana Mwangaza nethire twikite maendeleo ntere imuna gotiga inge na koiko batere barutirwa Nyambene bete akaunti yao atukira ki utuma tu no mwanka kwithire kwina county Emiro no mwanka gano Nyambene na tuchoke bangi bethire bena imenti na Nyambene county no ndo antu betu ibakwana na nchokeri MP beto nkatho bukeyo choka nyuma barabange bauwa abachoka nyuma nende turawatire ndenda kwira mporo iboya ke kureta indieu na indieu nenja na indieu tokaruta inyambia chieto cia mondo ibarale state house igoro ndi otora umatwere imbi barara iria state house aba otwira ke Miru negawe eu tiongugira to abatomera gweta uga Miru batomera nguge kumenya imbi gukurukira mbunge iso amakaunti nirongairo ambesa cia bagwithia nundu bakwiro state house na ndi balero itwititherwa ushuru abakirio to kwaria kenge nakyo mushimuri oseneto kontemero bona Kathuri Murungiro tero mawantu konywa mosi amwe na mushimuri first gentleman bona muraga baichu rotero saudimenti ontuko eu inteto inge yathurite Amiro Kimigambo na nkwenda gweta kwerwa mondero yokoreo reke thire gitanguge nonto nkwenda ndina some friends ba kwa mitite ba travel cia cia America nkwenda kinya bomba utetheria korere bamerumia mbesa charity wakire akuthithio mba kwithirwa ge finance kwa nonto nande nte kwerwa rari iwe gwito ni mawani ethira kajete kwaririo ura tukendika beye mutu ura tukendika beye ura finance bill itikuruka na Jumamosi na ukathurie tene maua tweta atongoria na tukaruta maoni yetu beja na uo tukoroga na turuga mitwanga baina rari na anga baina ya kubirana babati gotho baibira finance bill mwende ithile ariwa tere ndirenda woni gutethia kana yakaraga egembe karaka kiego ikakauwa ndirenda mayani yone mbia ndirenda makandamia yone mbia county itenge mbia bana baba eta yau bakarumwa tobia to kaibe etanga kuruta press conference twina babuge to press conference to mochara ibo korea na bote kwanirwa nke reporter Antosho TV kumaja kengina ngine kineke mushibasha Nairobi mbeta Boniface Mungera Jema kuma mpukoni wa ndini ya magumoni ni guchwira mwari wa miaka 21 Kyoto urane ndio tiro wa Kenya muri okyo gutewa akuniki muromo na kinyanjara cia kichonetwe kurekana mwari ona rieto Ann Kambura edrete akura ntuko Ijumaa tariki 11 mweri wetete salona akidura na nonto barugendero kero gwita college mbere muri okyo koneka nyumene nzene ndine kwidira kiromba dirikare kubwithio chonkoni bompo ikenda kumenya biro byetumire mwari wa ora wana nuwe wengwa bwithitio ntubu Samuel Gishima na rugonoru warida mibango ya mathiko ithiete mbere muchiojo wa James Mweti achiari baba baredirikana bwega njuma ya tariki 12 mweri oju rira mwana wago wa kurubwa miaka 21 Ann Kambura orire arinjirani kuma salon tere cha Mbondo wadi ya Magumoni neo yari ntugo yake ya kwithuranira guchoka cukuru ya Kiriri Nairobi nara arathomagira diploma ya urugamiri bwa aruti wira kana human resource rainde twamwetera atauka twaringa thimo yake ni kurira indite konwa gwoca arabu twachoka loyo gwake atutamwona auke twamwetera ura tukinambiria shughuli cia kumucheria njirere aurire nayo yari akiriga muno no nabubuti bwega na thienera chief na mwira chief mwana wakwa nti kumuona na thie kanithani na uga nera ntumantula na bubu nde twageria gutrace bare ari ana skuru na thie na tumana maria mathomaga na mumau na ceragia mambira mwana kinya thainu ati kuonekana kuri alalaga ariku ibaringire ripoti wa Chibona gituo kia Borichi ende patabariro mwana wago mwanka Jumatano ya tariki 17 twacha turi kwa Chibonero thimo yaringagwa kugatuika kwina muntu oneka ageretwe kithimani na mwana wetu aititwe agerwa ni next na bau gwetu mucii gututhamite nontu baba gatugurite gwetu gwa ciari ma muthuru akwa bau mwana wakwa aitirwe ni wa bau tu mwiri wa Kambura warutirwo kithimani iki wogetwe njara na nkuruki akunekwa kanywa onto bravo kuonania akwire gikuo kia ururu
Kuringana na ithe wa Kambura, ripoti ya postmortem yonanirie ati amuragi bambire kumugwata kwa inya mbere ya kumuruta mwojo. Ndagitari ni aukire atwereithia atwira mwana wetu kambatirwe aripo akiragirwa kithibani mau mamwitire mamugera kuma akibingire bururu buria gutioneka nkinya muntu anwa rumwe unkibota kumenya kana kwina muntu uri bau kithimani kiu. Ende aciari baba bariuria thirikari ithingatire onto bobo kenda haki ya mwana wago jonekana ahula kwa kinagirwa kithimani riu nenkiuga ananga bana wetu anakindike make matutethie kumenya haki ya mwana wetu metikire tu kutwigwira kiao nuntu riu tu bau turi gutena mbia twinacio na yani buria tunkibota kufolo kungeti injustice ya mwana wetu. Akiboreria antu baba bamuchie MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea ariuria ura wonde aomba kuigwa ari na ndeto ciumba gutethia wikirwa mpeni kwa thuganirwa anenkanire ripoti enu ukabitha moragani ukorwo kemenya riu niwe withi nani nonto ho batagwiciria ate gwicina na gwici kogwa na kabakaba twitikire ugeno kwena muntu mukoru gutwika no ni antu magu gutwika ni monekire tafadhali no akorwo agikira kuga ni mau nazi ambire na ambire tu kana cyo na mbora gacho tamandikire marito manto mau ni nkabirira ndisi ai. Kithinji na meneretie urugi na wendia bwa Nchobi ndege iwatho akiuga ibubu kureta wagibo kariantere ino nituragia na mheshimiwa wetu Patrick Munene na mwanka machibu mametwa na monitora maringire thimu tuku twamera wakora matithirie Nchobi ino muntu natikana na wera choke akarimenda kana ciari kwenda wera temenge iguku twamaruta nkobia mugatho support ya nuntu Nchobi gote etepota kuthiere mera bantu antu magio maramari nuntu muntu aini light senses atithi gwiciria kwena kana kaka nini mukena thio kaombirira mwe antu maengi machibu na anini bago bagipeja gwa mukana wa kweberwe wirani barega kuthiria Nchobi no ntere chiago thini wa Magumoni ward na patona akaramerie thini wa Chuka ekamba Ng'ombe constituency chief assistant chief unu Nchobi karemera gwake na Nchobire kuthukia antu akorwa tayari kurutwa kiremba. Nkiripotera Wero TV kuma ntere cha Mpukoni gichigo bunge ya Chuka egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na nekumira kindeto ya Samuel Gaishima tukida tukiona akanya kakunoka ende nchokerete na ndeto inge kedero geta kuraya. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango juracho kutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Centenary Sacco
nĩ sako ya Mwingi kana community based sako jagua Centenary sako morto jwetu nĩ kũgũkĩra na njĩra gũkua mũkobo kũringana mũbuko jwaku na baite ya ntheburu jagua Centenary sako twĩna mũng'ana jwa mũbango jwa mũcara jwaku kĩrĩ ũrĩmi tũgũkĩra ũrĩmi jabwa kaũa majani na kinyeria jagua Centenary sako tũrĩ na kinya mũkobo jwa kĩthomo jujike nitajifunza junior loan gũtigĩra mwana wakwa kũthoma tena thĩna mũkobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda nkurukia jagua Centenary sako tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mũkobo jwa kũguna mũbuko jwaku kagita kariunga gwa Centenary sako wigwatire munda jwaku nterecia nkunga nari kathoa na ntere ikwĩrĩtie Tharaka University rikana ũrĩ mũkiama wa Centenary sako mbeca ciaku iko na dividends o mwaka riunga kĩrĩndwangi cietũ ntere cia chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyarwangi rũrũ kuma Timaone rũijĩte aja tũgakombithia gwĩka mbeca ciaku gũkũrũkĩra thimũ yaku nĩkenda kũmenya nkũrũkĩringa thimũ gũkũrũkĩra 0715 467 290 kana ũrĩongere website yetu nĩyo www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Sokerane ati ndwimbo chochogere murungu nkado na kugweru ichone ndi tapbete ruarinturene iruria ntere cha mudambe ya kariba kiamu kira mukari umunari yetu alispa makena uredirete ndia kingara kanagia to akumaruka chibitare ni achuka kwa Meri Kadumba awa chembe chane ndo bakima mutianiria nonto bomba yua makena ureningina wana baile aremeto kurea ngirie 19 chibitare na nyuma ya kwa mukira utedio kuma kimunini wangabana county ne eu ya Tharaka Nithi omba kwithira nindi aicho kaira njako kena twena weramba mwathani eramba gikeno emundikira riongana kujura ntura ya rurea wandi ya muthambikire gicigo mbunge kia Marago kongwira gucoka mucie kwa Mwarelispa makena urara turaga mamikire cibitari achuka ari mwaje na nyume ya kubwaragia mbeca cia kwamburwa ninkuga ni thank you nutubwa makuritwa cibitari ndari mwikari ku mieri 3 ningucokerio na antu marurea thank you nutubwa wako kuona ngoka mucie we thibitari wamburwa ugekara ku ukoragia kana antu mamuje matiguka no kombona riu ndari na stress ndoragia ngatura thibitari kana neta ko kathi makena oro gutwikikaga aterwe kuma naragurite nonto bwandwari baturaga na uyuwe muciari uratiraombaga kuona mbeca cia kumurira na kumwambura kiri cibitari achuka nonto ndi munogerua mieri 3 ngiuragia gaukari na riu ngukena muno nonto nguritu na ndetwauka nawe na ndacokeria nene bau bonde bara ikaloni kiu nkatho na nkinya nkumachi aturi babaira chokera moni nwa ngavana kaunti ya Tharaka Nithi Wilson Nyagamu Israeli gugitwikikanaga no mwamburithitie na kumurira kandi ya NHF kenda tikaombe kwithirwa gichumbara gwa imirimo ngenete muno nuntu bwa mwana wetu tawe makena uria mamithibitari mieri 3 na atonaga no muntu no akumutethereria rituragambire na atongoria titurakirito ugu tontu gukuti tutamwa kana atongoria no maumbe kugitabura nika turagiro gite twagambia twagwa tugambe na atongoria ni ndona makena ndamaka nuntu rimbiriga kumwona ni ntamuonete akari ugu mbere ndamba ndacokia nkaro kingai akorwa ni makena ugu akarinde au tugucokia nkaro muno nuntu bwa obisi ujire twerwa ya Susan Mwindu na munini wa ngavana Nyagamu Israeli na tugitumaga anene baba bae tugukinyira kwaria nabo tukabera ne badibere atongoria bau tugukena muno Muisiraeli yegwete kiriro kia makena kira kiaugirwe na kwambirwa ai mubunge wa Mwekuru Susan Ngugwa Mwindu kwirio mama kaunti araise makena ninga yo raise makena tugimucokeria nkaro nawe tugicokeria Muisiraeli wetu nkaro ora twise ne tuthuraga tukenete no ni twonaga atugwatiririte
na tukagua tukenete muno itura rire aruria ni tugua tukenete muno tuio ni tuthurite antu aingi muno tukithura orariku na guti wega tuona no akini mwendu kangai akamurathima bakiaria na ndiki bandeto aturi baba baugite babuita bwatongoria baraba kwenda bakiuragia nkinya atongoria baraba angikungaungana na nkinya kugwatana kenda gutethagia karitogu nitugukena muno nuntu wa gutwenukiria mwano obisi ujeje igwatanirite na tukuga yani atongoria matukadura makagwatanira ogu yani obisi ujeje iragwatanire nitugwiciriani twigukukana yani twi Tharaka County asao tukerwa tukurukitie makinya maingi muno kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi muntu moko moya ritwa Jacqueline Gatweri na tigete na ngurario cheko ya nyuma ya kwelwa karaine kama uta ya monki ni borithi muchini wechuka kuringana duana umwawendia ba irio barabukudana inde bakenda kya tauni ne umadhaine yotuko ni bohokazi Gatweri aruga yagutete wikiria mukuru kiburana urendaira kenda Kenya machuka yatimane na nyamobana na kumwela na kuringa riboti kiburithi utiwe aredira emudikaira Jacqueline Kathomi areoria ironda bema berwa nyuma ya kira akuga ikugero magutani mari na mwanki na afisa wa Borichi akimwikira mpeni akumwithira akubena biashara ya mwene ya kwendia nyama cia nguku nkeja kumuleta bwana ndethira mathamoni omba kanjuma kugwatana bango wata in process pako ngwata in process na wala ina harakati ya kwenda kugwatanga bangi batatoroka nina nonto ni arangwata kinangira magutani akigwata babangi au nionda ilile koloniyo ariuga wetu umwe wa ukababa indi na iririte mwene burana irio aithire askari amwe na abisa bathirikari ya county bagikira mpeni a biashara baba baraba endagia irio utugu mucho achuka akubena stage ya matatu Kathomi ariuga akuringa ripoti kwa Borichi ibaregete kwandika wuma araindi alhasimikite ukamatana wengwa na murigo wa mareima urigiti njara ndire ko ripoti baende kumbonia ngandara idio ni raia wa kawaida ngambina nini kumenya momola ampedire ni mtale na uniform valembonia tewe polisi baragwatanaga ni kanjo na ntubaya othi nibo baragwatanaga lengaligwa kanintu kumenya orangu arampedirie na ninda imugwatenjara ariuria thirikari ithungire ontobobo kenda arugamirwa ngarama ya urigiti ni ndetomani thirikari entete ni nuntu nukwa bwangu eta na daino na ndawa jongo ila ndani bakutenga taona na twendageria gutenda wandingi ona jia kugula no ndawa ni ndio watu ndawa ndandikwe bitenda thire ntarega lakini ndawa ntegurite bado ikagita waku ara aendia baba bairio bakulalamika ikiraba kuga igochumburo na afisa thirikari ya county amwe na Borichi baraba kubagiria barutha biashara na thiri turende tukianga ishogwa ni thirikari twathie kurugura magasa gutwambata utuku twina manto ja maingi ja kuthithia nyomba ni cia mukomboro tukara protini na bari cukuru riu tukarigwa na beturika bagakaranja twendagia into ira ikugwothe mwananchi wa kawaida urokaigwa wena kibao giake ayare chapati ara urokaigwa na kumire yake ayare tumbe bantu ara riu nkarigwa kitumi kiyotema kaunti ya Tharaka Nithi tunyanyazwa tiuta tutari akariba Tharaka Nithi kitumi ni mbio atongoria babu gutwika twathurire bomba ututethio munthi ibobo tunyanyazwa munthi bariuga ibagaigaga utheru bunthe burabo kwendekana indi thirikari ya county itikwenda kubaigwa kiao interview twendagia gwa no twika tukwirwa biena roko utina ntuko no emo gutwanenderia muntu aria into agwa ugana gwankanwa nenda gutwika ati interview tukwendia kabite biega bariuga turenderia ntu bati batheru na twe tumagira ninto cia tuire ntheru riu thaira mwaumira na kangasi gaku kagukamatwa kagwetwa nako mwana we cukuru akandugirwa saina mbiro kire kwani kuuza chakula ni si chakula ati ni chafu ama ni iligo ni chakula si bangi tunauza ni chakula bariuga ibagejaga asara inene kumania na irio biago ukamatoka gita wakagita na afisa baba tukaja twakamaterwa methe tukwendia nacio twakamaterwa into bucket ya tukwendia nacio turai twangira bakibe bagwa turai tukuruga twisi tukakamatwa nyama umeenda umenunua nyama umeuza kama za 100 na umenunua kama za 1500 unakuta hata una kitu zote ulipeleka ukirudi wanakuambia haziwezi kuliwa lakini ukirudisha kwa bucket ni empty unashangaa walipeleka wapi na wanasema haziwezi kuliwa Tera Wero TV kuma gicigo bunge achuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima
Remembra yo kongwera ntuka madaraka yerigire tukudeka tariki mwezi mweri wa itandatu ndene ya county ya Embu nende county ni ambirete kugunekana uduraniri burabwithirite nende bukioneka wetana mbere Embu ni amukirite mirandi yankurukia bilioni nyera ni amona kubudhirwa barabara akini Kiembu wekiro matana kinya kwagirirwa kwa chibitare nene Embu na yange kathomba ritamwanikio mushiri katumenye bichio. Kaunti ya Embu negunikite na mirandi ya makiria bilioni inya mbere ya mambura ma Madaraka Day makinyite kiumia tuthiete. Mirandi ino ni ta kivaro kia mithako kia Embu, barabara ngurani, nyomba nene ya munene wa ugitiri mwena wa irathiro ria bururi, thitima miena ngurani ya tauni ya Embu na ingi mingi. Mirandi ino ni kuthi vandu vanene gukuria tauni ya Embu na kaunti ngima makiria mwena wa biashara. Ino ni kulingana na mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji vuva ya mevariria ma Madaraka Day maria marakivaro rigiki muthenya wa umuthi. Project iria ikoretwo ciiguko nundu wa gukorwa thirikari ni rainda Madaraka Day guku ni project ya makiria ya 4 billion na project icio cionthe ni project iria tutangira nyitire wakorwo tutira hostaga a national event. Na varia Mukunji arauga kwambirirwo kwa mirandi ino ni gwavuthiria kaunti ya Embu murigo kuona varia vatigarite ni kumithiria kutheri. Project iria igukorwo itai thiru na maundu maria tukwika twita atongoria riu ni gusukuma project iria itarathira kana varia matigirira riu wira wetu nukorwo gwituma makiria nigetha tuvote gukorwo complete maundu manene makiria ya mau twikite. Gukirira kwa nevenya gwa kaunti ya Embu ni gukuthie vandu vanene kuguciriria avuri biashara aria magutetheriria kaunti no gukura na gikiro kinene mithenya tuthiete. Ithaa ria kuinvest thiini wa Embu county ni riri the right time ya kuinvest thiini wa Embu county tondu nitu ukona maundu monthe magwite guku ni kumanisha vava nivo the future. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ndibara bakumaneri otongeria bangabana Kawira Mwangaza betite na mbere kongereka ontuko ikoma yekundige mokia gorokoma derontere cha mutwate ugichumirete na gutetera mama na kuwa baraba kurwana na Kawira ni baraba ina mantu yo kyombe ya kwiguna baribo natikwendera mirwe ya ibore itantubane ndego kiriria na kwanga bana Kawira kanya kenda omba kwidira akinga kia Mawira ne yaki Nicholas Chabare na chio yankwera Kawira atere o eta inya na womerie no kauneka nkoro uyu ni umwe gwa memba aba gikundi kia thiru kia ekuru kuma Ntereche Mutwate baraba ebumiretie ekuthetera ngavana Kawira Mwangaza ora anthu obake na baraba kumwangarataniria ngui yake bakuthina mbe na kongereka ontugo ende baba kiuga bo iba kuona ngugira Kawira Mwangaza arutite kumareri mubunge wa ekuru na mwanka thaino ari ngavana matunda amake makuonekana. Kawira nawe kanya atutethie airikana mwekuru omukuru yani akarikana kana kala katena musiari katena nya kuthoma kathome bia akona mwekuru urara nyumba ete eukumani ginya ne kuro mukai ate kuona ginya ukomamia kuona amwakera amora mrengeti amuthithira yonde ne bwa komenero loi areya atwangiri on reveste hatwere veste yana ngiri ekomi anabatano Bwana asifiwe ana baube ya window mwe Bwana asifiwe ngiri yana nare atwera nare iri ange koro batu tukaisiendelea kanini ka ware akono ntona liongaira baba ingeti batu ake Bwana asifiwe mbezi umwanka tha itwinuete kabisa itwage mrandi onguko ende wowe mboro ne kundi kyako kyokenge we nakyo twabwera bokire ki wone kani na mama tukizina na nara murungu amubangereta atokinyathia wone kwa musumbura akiri every wandi yeto ena na baire barabandikini Kawira are wimbe are ngabana wetu Ameru kuma uko kwa na yeto kwa yeto Mutwate rukoro aratere kwetu are ngabana bana loi baikoroka bakare to erera na mburu tafadhali okia kwetho to weta ki account ke National Assembly weketha na kwa reka kweya na ntore no to weketho itwere Kawira weketha na ni interest cia kwa na kethra mgabana na kuruta ngwe na kethanga bana nombere ko ora arome baraba thia tene nwe no we mporo mto abori kinya ria raisi ara kaelo mengere mbere ro rombere
mbecha nere nyambe na level 5 iyo mirom level 4 iyo rombere mbecha kenda ya level 5 komporo raka wichiza kimengera no ukiwa ne antu banyambene bakubutwa ne antu banyambene bateguritirwa ngwe bato tore antu banyambene itorite ngwe kuruki iyogo bariuga ngavana aina ruthara kuruta ngugi na antu bara akwenda kwithirwa ari nabo nikenda kiroto ogiake na moroto wake wa ngugi uthinambe na kujura na kogu baba kuga ati babutitwe ngugi ibaithirwo bakithingatira mitaratarere yagirite kuthingatira kioto okiao tuonete webo mwekoro unenya baraba otabakiwa aina na kwenga antu ba begembe ote muntu kwengwa wotere wa etawethira munene winene cia no koka okathokia mbi koka thokia ngwe wande kwa inicie kenda weta atia weta na mbere kaonenia wowa karea kwinisia oterio nkingo ekela mutwe kawera no leletia kona no twena na bingi ku nyumba we ku warutera ngwe office neke no leletia kona mwana romba utongeria mantu akendelea na no leletia kona yo no atongerie antu akaumia Bwana Yesu asifiwe ende kinya kuruta bara kuruta kuo uwengwa no leletia kona ayetanire noyo bara batongetia muthia tinyima bakawa ende no mume na wote bateri kumwera ate no bateri osokio yo noyo no mume no ntobisi nieke nikakabangani obisi yake bubweya kenda mnyoturutia maendeleo na timnya kuruta maendeleo na mtoto mwathikira Bwana Yesu asifiwe Kamero county na babengi barabandiki ni wenka kyobuti kwethra wendi motandika na kwethra wogwarite ngwene kwena etomikira kiani na iyo ketomike kwena aro bateri okielesa tike batwe titutagwandikire tutise inyora waandikire tutise na to promoter tutise na ta waire ndimotende tafadhali tokaura mwekoro yo na mwekoro kuruta ngwe koma mtu ategebe North Betan Class Chabari nange nakuone tanto barabaturagana mwadi bakuromba dirikari kureida buraba bandikithiti ki register cyo muntu reba gweta gucho tungata badirikari baredira nindi bandikito maita eli bakyuga boy bukureta dina muno kinyegita ari kubeberia kiri uri bogoti warira wandikithania bwa kindinji tobu antu barabatura na mwathe buthiete na mbere ndeni akaunti ya Tharaka Nithi bamwe bao bariuga namba ira bakunenkerwa kiri kandi njeru itikuthijania na kandi rankuru na riria tukurinjitwa kandi ino cia mawathe kana antu mena disability nwithira kandi yaku iria nkuru kuri na mbere usagori munenkere ni thirikari na ria na mbere nkuru thaino nithukethira warinjitwa nunenkirwa namba ingi njeru na riu system ino ikonekagia uri kumaita mairi nontu namba iria nenkanagirwa iria yari kiri karia gakuru itiko reflect kire no njeru kwa une kuthenia muno antu baria bandike no ntu system ni irionania taka mtu yo ajuketie tubande twere bariuga kagita karamuntu anenkero na mbenwe njeru itakuthiania na nambera nkuru iba kuthina bonene mono antu bara bandikithitwe no ntu kurioneka taka bari antu bairi bandikithitwe kiri gintu kimwe ndriwa nontu maita mamengi mamara apply tax na mena kandi iria njeru ni mathie makerwa ni thirikari matikuoneka system ni kwa KRI nontu details ciao na kipande kiao kiani kakandi ka national disability na ka national council na national ID bula wafindite indi through ge apply itekugendania thaino bogu ni tukuromba antu bale bagupublish muno national government ne iraithirerie na mbeu emachi na namba ya kandi eu nkuru tontu bwa gutwika mtu uyu no uria lakini namba ni gucenjia bauritie thirikari kagita karamu twa kwandikwa namba ciake itikaombe kwithirwa ikigaruka nende akanenkagirwa kandi njeru namba itakugaruka kuni tukulomba thirikari muno muntu arinjistwa ndite usisiawe itikacincie abote kuliteni na mbele ya nkulu kenda weigwala na gintu tax exemption system ni ya thirikari kabota kumutriskairi uliduwa na ala machini nini ukera namba iraga igucenjana wachu wa yaku yongwa ni riko ukaga kwa thirikari ri baturira namba iria ni bageragie ira urikandi na digital igatuika nyamwiria iria cirio namba ira ni imwe Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi
Right on, na nikumira kio kana kinde tunento kutatugira gatanta na kibra bonde bomba kudira bakiota na batwe ninkado na nchina kinya bara bombe ya kombi de ndetoi ni boy ya kiribwinde ene katikana tutitomba kudira tutina kalono katikana onna kalawa tukuyoro to ata na toera na tuite boge dongo kuyo tuika kuikunya wa chai kweta wako kaime na boto ta kalawa kwa na tokunda chai toikwa na murebo ya ndumbe sana chio chatwira kombo kalawo ko inyethira na riti grasine na gonge na thwana kiambira no meabuto kabwithia turura chai yonde rĩu twambĩria kwendia baba kwĩa na mbiri urwa nini kenda tona ingi no buto bwithio tora the most chionde chai ethira ende kaime akirua ya ikiringi twambĩria kwenderia kuru baba kwĩa ikombe tukiringa ndabu mauri reto kurukia kwendia yakaime thireko ya akuru menye batichoka irwa kanua kwe batirari bai kuthiria yo bau ni mukamuthaka kawanchokeria mbia tinywe nekaime ko ya mwangira thaitu na mitungi ile chai nyumba kithera no turire watutethia muno na kalawe nyate kwaria mtu Purity Richard Nomo na yetu madidi ya horobweru ena ni boye yake weno ntupako watanite na uninga kwenda tukobo ya tuachema ni aruru kiri murungu embere kimubango yoko kion beto Phineas Imana. Ni Wero TV.